But Amira Chap, Kichwa, watch, go to church, so Longania, or me, what do I? Tin ne ma pier tak toy, what do I care for actually? And the bar pier of the beach, Ali, Rio, Pier of Wan. Mukwang, Kelu Mop, keyboard, the date, the Ruri, me actually was David Nan, Tarama Rio, to teach. Me secretary me ke kwa actually. Kidong luwara magiano boritan nakanen spokesman. Do tiyo mo ne bodu. David Dr. Walter Mathieu Deputy Prime Minister Nano Lokum Murumwa Lokmangon. Kibene David Kumumati ma en kibene Deputy Prime Minister Manano Lokum Lane. Nakanen ma David spokesman Minister of Lorangea Mr. Okelo Kwan Selu Tonyo Kakana Angeni Jomo Karano Piano An La Tierra Lair Kakana Panakrai. Dong Piman kita wajib tiner ma pier tek piani kawur po pikar mo manana dan ber kila pen matuong ngoma tika time ke kwa sia da pikar ma bichimoa ni wan bien mo mi tele secretaria wata mo ne pier tek o mi kedua gunge ngoma tika time dar ber kila pen mo pol kita bo wachna jamu kane okay kwa ne jalu lore pe ke kwa tika teach program ke kwa tika mede nim wan mo biro ni no be program tika wara nim wan biro ka jingo ne wa ko met ker meti dak mal adong agenda wa kita no yu kere ni wa cha kolega mado tumo si spokesman moi minister malo loylo mamen lorangea de lor mano nak ma an do tu kitnyuto jomu biir ma nyer di office mono bona do tu itutono kumbeti don wa bero ki jeme mo kanne ya agenda wa matin ene kwano statement press statement ma wotamane per takne wonu non si obi kwano ko jomo kanne kenge wo video ni kakchol page no tie wo mi la gamme si wolor belo kai en macheche tie kuna si peme ballo chawa tamane ucherro australia abile do la dit ko Martin me kwane wa press statement ini waktu wing lo cholo kangaya yo waro madit board prime minister Michael Otim ma wacha kwan korge kore poi bene rueda rio ma binu aberu pedwa chawani poi bene na makugulo kien ke kwara choli achel ge media press statement any we tiekoman wajuni background unyo peritere pake kwara choli kare miero katika maleng mimi ulok mapigi tego mimi ulok ati machalo wan mawachogo atetela meke kwai la wirodi David unena chana merio kare miyo tame miyo ngeche miyo bene yo mechoko pero mati kina choli gi Uganda tanweng na Uganda ke kwara choli tiegi rodi mo pierbitu ya bero mage ikake mapat
dok bene tye gi executive council pa rwodi oweng cabinet secretariat ma tye gulu kakany kacel gi sub office ma tye Kitgum. Watye gi prime minister manyen ene ye Michael Tim. Watye bene gi deputy prime minister me finance, planning and investment maane yatiga lok eni Martin Okumu. Watye bene gi deputy prime minister ki minister me ngom ki je murumu ngadwa ikin pachiwa Walter Jokene. Gidong obibedo bene gi cabinet ministers mapol. Gin mapire tek ene ye wan walobo plan makigoyo makagidong muono kiluoni strategic plan. Ene ye wan lobo, ene ye bene warwodi weng lobo, ene ye man jema weko tich woro kore gi kore. Dong tijemi ma ke kwaro acholi lobo makagidong muono kiluoni protocol. Me achiel ene ye where be ruori acholi nuki wiri dok ki wiri ikit mediro ikit meworo ikit metekwaro achiel ruodi ya acholi kany ruodi mo mapat weng ki wiro gi awira pego ngwara dong gin mapire tek ene in kaki wiri machali ruot mier bed dano ma winyo lok mot ibed gi woro ibed bene dano manola wat nyo magola rem ilok bene chik malope gi tekwara achiel ene yo maber maweko iromo konyo dano. Wiye bene tye ni ya chuli kakany la wi ruodi mukene ni ene go yere kaki wiro en udoko machal la wi ruodi me ya chuli kany. La wi ruodi tije mapire tek ene meneno ni culture pacholi, dero pacholi, kit kuo pacholi, kit mayang tekwaro watikere kilogo kore. En bene neno kita miyo kitikere tich mapigi tegni. En bene kugu dano ma acholi, ruodi ma acholi kachel gi gamente gi dano ma lobe mukene. En ye bene won kom pa ruodi oweng makache nen meeting tie en bedo machalo won kom. En bene neno ni gamente me Uganda ung'eyo ng'o matika time ya acholi to twaleje matekwaro tika timone mechoko chuny dano wabed gi ma wabed katimo jim mapol. Tradition me acholi nyo culture pacholi nyo dero tich kit ma kwaro yang tiu kwede ene ni jimi weng makitime ya acholi lugu gane lugu waro dano dok bene wan watigi chik ma gamende yang ukati kwede makiluo Traditional and Cultural Leaders Act man parliament yo karo kwede manyuro bene kore kita ruodi miero bed kwede kita ruodi miero tim kede jim mapapa man ministry makiluo gender labor and social development any year one nok kwede waripe kwede menano ni jemu waro mabe choke ministry ni ukati kitam ni kie million piara piche ye wirwori ye cultural institution we are bero mati Uganda kakanya watika koro kita miero chana ni gitikere ma agi board ministry ni eni la wirwori David Unena chana mario NTA kilwori me Uganda mati tebuok magelwoni gazette mano wero en kiwiro eneno ikene mwa elibareo ga beach ikaunda ground kan man lok ma romo konyo juma wire gi lok ama mer kwan la wirwori ala wirwori mer ke lako la wirwori pe ke lako pien kita donge wiru kede beru kumeno loko kan matie eneni
Wan Lego Rudy Wang me Uganda kachiel me achuli me nyoto mai kingi me nyoto mai kindano to mier gi bed maber kachiel ne en lok mo tie ikin Rudy ya chuli ka kany Rudy council pa Rudy eni e chobu loke pedok in ware ni anatie dan ma da teki magi do mono gi lone helda wana do ngey lo wana do ngey kupotal ikin Rudy ke kengi eni egi chobu perogi kache ngai gi luo Rudy ma agi lo mukene chalo bunyoro kachiel ga chuli yangu berga gwenye gi tam kita mier gang ubed maber kita kara mier ubed maber eneno mena yo me chopo pera ya chuli kai no ni Rudy ma chuli don karomo lari in rom luon Rudy chali ya lu bunyoro yo kere wa Uganda wa kondo ko win lo ke kienwa lo kumngom achuli kachiel gi lutela me ke kwaro uber ga waji dane ujone po beda chat ngom kado di tutwal timbe to we ngom enuni ke pa ko nong chente me ti musave ko nong chente me pu me chulo school fees me ti mujimu kene ngom pe obet ka chat ne pian ngom po be mede wel dano eni e mede ngom tie mere kin madong ruba miu pe nyeke cher ka mo me ario ke kwara chuli waju mada gidano kare ni timbe inong juma romo konyo inong chente wakagi do mono giloni investor wek tuwa geno pangut ngomi in bene dongi money chu titi ka chelo wek ya be pangomi ukel chente kanga ron wili twakta karomo keli chene ma yogo chalo star mena yo mabe ke kwara chuli bene chogo chindano me chako cooperative societies kit ma yang ke chon gai nyote mukungi nyote jagi yang ki cooperative society gi cooperative union no ti district or weng man wero a chulu no ti gi jemi chingi enano a loko kene ma pere tek loko ngom ene ti dan mo ma do tu ma nyene ya chuli mogo mai ngom mogo woro gi lumon enuni wan watiga lega mada niga meno kondano weke joku enuni loko kene ma wachoyo kaka ene loko mapa watiga yele mada ni ke kwara chuli kachiel gi ke kwaro me mari umier guchok loki la bon wo gamende meno katika maleng mena ni wo berupe ya pa pian chik ye ni la Uganda moge ken beru ka moge ken kere la mari romo donyi achuli kere achuli romo donyi mari achuli mapol tigi gai tigi jemi gi ilowe mukane enuni mena ye kidman lok ma pa yer gi chop kere la bon kira ye la bon meeting ma giki uberu chabera dara ngej ma prime minister menyen utim uchere ya jumani uberiye jemu war mapot wan watigi gani juma romo bino ya chuli muni gware nyukere dan mo me Africa mier gu bin bu kon ko chuli we ngom gi ma governor ni ye we ngom gi iti ye mabe lok ma giki eni lok ma ke cho lok ko pa mapol ikum wot da birunena chana ka chiel gi aluti mengo ke kwara chuli me achiel ene ni atingo moni matie opime gi district council mom enuni kiwachi ala dira chando kwanyo mege oko la dira chando timini logati ene ni ngom enuni gisto amadit manu tie yeni biritich ene yang ko yogo ikar pa biritich manu food biritich lo Uganda ke yogo pi African Trade Development Association unome mino kero giuchol matiga timo biashara
ngomu enuni bene la chien carpamin uno kitiu kwere metiu tichukene foods and beverages mena ye supermarket na dit uberu yo art enuni la pang art mo mageluone human rights focus pero beru ga kenyo but jomu ken diga were ni kimai ngom pa human rights focus amaya human rights focus uberu la pang ne apa enano logati eneni la dit melo eni e poco pagamente enuni ngom pagamente so kala wirwori uchoy pere se la dit logo kwanyo miyo ire enuni lo ngoma ini keriye lo ngoma ini weriye ngomi mapol pagamente la dit logo eni o miyo gidano don wan lego lu dirmoni apa we big matie e company magelwo wan o heritage limited kongo dwak twingi bu wek lo adata chokolok mano tere pere mega ga yercha dudu chokolok mapol niya cham chana dong pol mada mukara tie madid mada ka yini luo nying mukara bola wori mieri nyut lan nyutel mamon waji evidence etikwene investigation report mo bok tieba ma initi kede neno mena ye gin mawan wa lego wori o wen meri peka chel me beru gi moro me timo je mabe kingi me agiki da wirwori ka chel gi keke lego ni wo beru wonu ge waro wo beru wonu ge moro wo beru wonu ge yom twin wo ribu wonu ching me don achuli lokatata konye peke lokatata pe don gang lokatata kerwaro ba o perba achel wajuni pe wa lokoba ikum la wori don wa lego war mir betie ken wori war mir betie ken dano wa mago wono je mukemu wa machala chuli pen nya chulu ba lego ni achuli ene don lu chanlo Uganda kadong lu chanlo Uganda che wa biru rebu lokata kede idong chan wa meda lok bi ka kenyo